ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар манзури шумо мегардонем. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин гуфтугӯи телефонӣ анҷом доданд. дар оғози суҳбат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҷумҳурии мардумии Чинро бо ҷашни гузаштаи баҳор ва оғози соли нав иди анъанавии мардуми Чин самимона табрик намуда ба ӯ саломатӣ, хушбахтӣ, сарбаландӣ ва муваффақиятҳои нав дар кори роҳбарӣ ва ба мардуми дӯсти Чин сулҳу субот ва шукуфоӣ орзу карданд. роҳбари давлати мо муваффақиятҳои азими Чинро дар бисёр соҳаҳои ҳаёт ва мустаҳкам кардани эътибори он дар арсаи байналмилалӣ дар 10 солаи охир қайд намуданд. ҳамзамон пешвои миллат ба дастовардҳои кишвари ҳамсоя дар самти рафъи камбизоатӣ диққати махсус дода муҳтарам Си Ҷинпин ва мардуми Чинро бо муваффақиятҳои азимашон дар ин самт табрик гуфтанд. дар ҷараёни суҳбат ҷонибҳо самтҳои мубрами ҳамкориҳои дуҷонибаро дар доираи муносибатҳои шарикии ҳамаҷонибаи стратегии Тоҷикистон ва Чин муҳокима карданд. дар ин зимн масъалаҳои густариши ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ аз ҷумла дар арсаҳои иқтисод ва тиҷорати рақамӣ, нақлиёт ва соҳаи кишоварзӣ, инчунин қадамҳои минбаъдаи муштарак дар ин самт ва бо мақсади коҳиш додани шиддати таъсири буҳрони ҷаҳонии молиявию иқтисодӣ ки дар натиҷаи пандемияи COVID-19 ба вуҷуд омадааст баррасӣ шуданд. сарвари давлат муваффақиятҳои Чинро дар мубориза бо эпидемияи коронавирус қайд карда ба раиси ҷумҳурии мардумии Чин миннатдории ҷониби Тоҷикистонро барои кӯмак ва дастгирӣ дар рафъи оқибатҳои пандемия аз ҷумла омодагии ҳукумати Чин барои ба Тоҷикистон ба таври ройгон додани ваксинаи зидди вирусии истеҳсоли Чин иброз доштанд. ҷонибҳо ҷиҳати рушди минбаъдаи вазъи вобаста ба пандемия дар ду кишвар дар маҷрои мӯътадилгардонии устувори он изҳори умед намуданд. сарони давлатҳо ҷонибдории худро аз рушди минбаъдаи робитаҳои фарҳангию гуманитарии Тоҷикистону Чин ва омодагии тарафҳоро ҷиҳати таҳкими ҳамкориҳои судманд дар соҳаи амният изҳор карданд. дар заминаи баррасии равобити бисёрҷониба ба раёсати феълии Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай ва саммити ҷашнии созмон ки қарор аст соли равон дар душанбе баргузор шавад таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. сарони ду давлат бо изҳори қаноатмандии ҳамкории кишварҳои худро дар доираи дигар созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ пеш аз ҳама созмони милали муттаҳид ва машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё таъкид намуданд. зимни суҳбат оид ба дигар масъалаҳои мубрами байналмилалӣ ва минтақавӣ мубодилаи пурсамари афкор сурат гирифт. бо истифода аз фурсат раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин табрикоти самимии худро ба мардуми Тоҷикистон ба муносибати ҷашни Наврӯзи дар пеш истода арз намуданд. дар анҷоми суҳбат ҷонибҳо бори дигар тасмими худро оид ба пешбурди минбаъдаи муштараки рушди тамоми самтҳои муносибатҳои Тоҷикистону Чин дар рӯҳияи дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва эътимоди тарафайн таъкид карданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси вулуси ҷиргаи маҷлиси намояндагони шӯрои миллии ҷумҳурии исломии Афғонистон Мир Раҳмон Раҳмониро ки бо сафари расмӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад ба ҳузур пазируфтанд. зимни суҳбат ҷонибҳо дар фазои ҳусни тафаҳуми комил вобаста ба ҷанбаҳои мухталифи ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Афғонистон ҳамчунин мавзӯоти мубрами байналмилаливу минтақавӣ мубодилаи афкор анҷом доданд. дар ин зимн пешвои миллат аҳамияти ҳамкории байни парлумониро барои таҳким бахшидан ба равобити гуногунҷанбаи ду кишвари ҳамҷавор таъкид карданд. дар иртибот ба вазъи имрӯзаи Афғонистон ҷонибҳо ба раванди музокироти сулҳи байни афғонӣ ки айни замон дар ҷараён аст таваҷҷӯҳи хос зоҳир карданд. сарвари давлати Тоҷикистон зарурати дар ин замина пайдо намудани роҳҳои самарабахши истиқрори сулҳу суботи пойдорро дар Афғонистон қайд карданд. дар ин зимн президенти кишвари мо ҷонибдории Тоҷикистонро аз иқдомот ва талошҳои пайвастаи ҳукумати Афғонистон дар ин ҷода бори дигар иброз доштанд. бо ишора ба дастгирии ҳамаҷонибаи Тоҷикистон аз ташаббусҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷиҳати таъмини сулҳу субот ва рушди иқтисодиву иҷтимоии Афғонистони ҳамҷавор пешвои миллат аҳамияти дар охири моҳи марти соли равон дар шаҳри Душанбе доир гардидани ҷаласаи сатҳи байналмилалӣ ҳамоиши
қалби осиё раванди Истанбулро ки Тоҷикистон раёсати онро ба уҳда дорад махсус таъкид карданд. Дар рафти суҳбат ҷонибҳо ҳамчунин алоқамандии худро ҷиҳати таҳкиму тавсияи равобити судманди дуҷониба дар самтҳои гуногуни мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн аз ҷумла дар арсаҳои иқтисоду тиҷорат ва иҷтимоиёт мин ҷумла бо инобати бемории COVID-19 дар соҳаи тандурустӣ иброз намуданд. ҳамзамон ба зарурати таҳкими заминаи ҳуқуқии чунин ҳамкориҳо ва нақши парлумонҳо дар ин раванд ишора карда шуд. вобаста ба ҳамкориҳо дар соҳаи амният зарурати тақвияти шарикии ду кишвар дар мубориза алайҳи хатару таҳдидҳои замони муосир бахусус терроризм, ифротгароӣ ва қочоқи маводи мухаддир ҳамчунин таъмини амнияти сарҳадот махсус таъкид карда шуд. дар анҷоми суҳбат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми Афғонистон сулҳу амонӣ ва шукуфоию нумӯи рӯзафзун таманно намуданд. раиси вулуси ҷиргаи маҷлиси намояндагони шӯрои миллии ҷумҳурии исломии Афғонистон Мир Раҳмон Раҳмонӣ пас аз мулоқот бо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди хабарнигорон баён дошт ки дар мулоқот масъалаҳои гуногуни ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Афғонистон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. ممیل از ملاقات جناب عالی امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مرخص شدیم. البته ملاقات ما روی مسائل صلح افغانستان و موضوعات مهاجرین افغانستان و تجارت افغانستان بود که ما با رئیس جمهور در حدود 1 ساعت ملاقات داشتیم. رئیس جمهور تاجیکستان گفتند که ما از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنیم، تلاش میکنیم که تا در افغانستان صلح برقرار شود که ما از دیدگاه وزیر تلاشای رئیس جمهور تاجیکستان اظهار سپاس و قدردانی میکنیم. البته محور صحبت‌های ما همین چیز بوده. امروز رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده با رئیس ولوس جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان میر رحمان رحمانی ملاقات نمود. ضمن ملاقات سودمند و صمیمی جانب‌ها توسعه همکاری‌های دوجانبه تاجیکستان و افغانستان را مهم ارزیابی نمودند. گفته شد که تاجیکستان بر روند پیدا نمودن راه‌های ثمرناک اصرار صلح و ثبات سرتاسری در افغانستان و تحکیم و توسعه منبع روابط سودمند دوجانبه در سمت‌های گوناگون توجه خاص ظاهر می‌نماید. نقش فعالیت کمیسیه مشترک بین حکومتی، همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، اجتماعی و تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان مهم ارزیابی گردید. بین تاجیکستان و افغانستان اساس قراردادی و حقوقی سال به سال تقویت می‌یابد و تا به امروز بیش از 90 سند همکاری دوجانبه که ساحه‌های گوناگون را فرا می‌گیرد به امضا رسیده مورد عمل قرار دارند. جانب‌ها همکاری‌های بین پارلمانی دو کشور را یکی از سمت‌های مهم ارزیابی نمودند. با این هدف گروه دوستی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و ولوس جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل کرده شد. جانب افغانستان جایگاه تاجیکستان را در رابطه‌های خارجی افغانستان بسا بلند ارزیابی نمود. در فرجام اظهار اطمینان کرده شد که همکاری تاجیکستان و افغانستان منبع نیست در تمام عرصه‌ها به نفع مردمان هر دو کشور و صلح و شکوفایی منطقه به میلان گسترش می‌یابد. идомаи ахбор. имрӯз дар шаҳри душанбе курси бозомӯзӣ барои раисони кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ оғоз гардид. дар ҷамъомад намояндагони ҳизби халқи демократии тоҷикистон ва коршиносон иштирок намуда доир ба курси бозомӯзӣ ибрози назар намуданд. гузориши ҳамкоронам. дар шаҳри душанбе дар доираи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон курси бозомӯзӣ дар шаҳри душанбе барои раисони кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ оғоз гардид. дар ҷамъомад бо иштироки намояндагони ҳизби халқи демократии тоҷикистон ва коршиносон доир ба курси бозомӯзӣ ва омӯзиши паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт. иштирокчиён дар мавзӯи омилҳои расидан ба ҳадафи олии ҳизби халқи демократии тоҷикистон барои рушди устувори иқтисодӣ ва зиндагии шоистаи мардум, инъикоси масъалаҳои иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа дар паёми президенти мамлакат рисолати илм ва маориф
дар таъмини рушди ҷомеа, давлат ва миллати тоҷик маъруза намуданд. баромадкунандагон паёми президенти мамлакат ба маҷлиси олиро роҳнамо ва муайянкунандаи тамоми самтии хоҷагии халқи мамлакат маънидод карданд. таъкид шуд ки паёми имсолии роҳбарияти олии мамлакат ба мақоми олии қонунгузори кишвар ва мардуми шарифи тоҷикистон дар шароити тора мураккаб гардидани вазъи ҷаҳони муосир бо таҳлилҳои дақиқ пешниҳод гардид. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон гуфта шуд ки иқтисодиёти кишвар дар соли 2020 4,5% афзоиш ёфта, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 82,5 миллиард сомонӣ баробар гардидааст. соли 2020 дар саросари мамлакат 18300 иншооти истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ба нақша гирифта шудааст ки бештари онҳо иншооти соҳаи маориф, тандурустӣ ва варзиш мебошанд. иншоотҳои бунёд ва ба истифода супоридашуда ба ҳаминро даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ муҳайё карда шуданд. зикр шуд ки курси бозомӯзӣ аз 28 феврал то 6 марти соли ҷорӣ барои раисони кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ дар шаҳри душанбе идома меёбад. бобокамал аминзода, меҳрӯзи ҷумъа, Баҳодур Ҳасанзода, Ахбор. имрӯз дар шаҳри душанбе дар арафаи таҷлили рӯзи модар аз ҷониби дастгоҳи марказии ҳизби халқи демократии тоҷикистон бо иштироки васеъи занону модарон собиқадорони меҳнат чорабинии маърифатии фарҳангӣ баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо. давоми солҳои истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат бахусус пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи беҳдошти шароит ва имконияти занону духтарон ба масъалаи таъмини баробарҳуқуқӣ ва имконияти баробарии онҳо диққати ҷиддӣ медиҳанд. ҳар иқдому амале ки аз ҷониби президенти маҳбубамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ мегардад шоистаи таҳсину офарин аст, зеро талошу корнамоӣ ва дастгирӣ ва ғамхорӣ ин фарзанди фарзонаи миллат буд ки мо ба чунин рӯзҳои неку ба саодат расидем. бояд тазаккур дод ки саҳми занону духтарон дар баробари мардон дар пешрафти соҳаҳои гуногун назаррас мебошад. ба имзо расидани фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа аз ғамхорӣ ва эътимоду боварӣ ба занон қадрдонӣ аз масъулиятшиносӣ ва ғайрату кордонии онҳо мебошад. занону духтарон дар ҷомеа пайваста дастгирӣ меёбанд ва дар маркази таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ қарор доранд. дар партави сиёсати хиратмандона имрӯз дар шаҳри душанбе дар арафаи таҷлили рӯзи модар аз ҷониби дастгоҳи марказии ҳизби халқи демократии тоҷикистон бо иштироки васеъи занону модарон собиқадорони меҳнат чорабинии маърифати фарҳангӣ бахшида ба рӯзи модар баргузор гардид. дар чорабинии маърифати фарҳангӣ волидайни он нафароне ки дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намуда ҷойҳои намоёнро сазовор гаштаанд бо сипосномаву ифтихорномаҳо қадрдонӣ гардиданд. пеш аз ҳама мехоҳам ба асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шукргузорӣ намоям, зеро лаёқати писарам қадрдонӣ карда шуд. иқдомҳои шоистаи роҳбари давлатро ҳамеша пуштибонӣ мекунем, зеро худ шоҳид ҳастем ки имрӯз дар баробари волидайн фарзандон низ вақти худро беҳуда сарф накарда ба аз паи илмомӯзиву донишомӯзӣ ва аз худ кардани ҳунар ҳастанд. имрӯз занҳо афроди комил ҳуқуқу озод ҳастанд. бо дастгирию ҳидояти пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ ширкати занон дар замони соҳибистиқлоли тоҷикистони азиз дар ҳама соҳаҳо эҳсос карда мешавад ва ҳамеша дастгирии давлату ҳукуматро дар ҷодаи тарбияи кӯдакон ва ба камолот расондани онҳо ҳамчун шаҳрванди бонангу номус мустақилу шуҷоъ эҳсос менамоям. дар соли 2020 ба ман муяссар гашт ки ман дар озмунҳои шаҳрӣ, ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ барои дарёфти унвони мураббии соли Тоҷикистон 2020 ширкат варзидам. маҳорату малака дониши хешро озмоям. дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ беш аз 20 ҳуҷҷати муҳими давлатӣ доир ба масъалаи занон қабул карда шуда дар ин замина барои фаъолияту зиндагии занону духтарони мамлакат заминаи боз ҳам мусоид фароҳам оварда шуд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки имрӯз дар ҷомеа нақши занон ба маротиб баланд гардида сафи онҳо дар хизмати давлатӣ ва дигар корҳои муҳим бештар гардидааст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати боз ҳам баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа пайваста тадбирҳои муҳимро роҳандозӣ менамояд.
менамояд. Занон дар раванди таҳкими давлатдорӣ миллӣ, рисолати нигаҳдорандаи фарҳанг, забон, урфу одат ва анъанаҳо, рисолати ҳифзкунандаи муқаддасоти оила ва тарбияи фарзандро адо намуда истоданд. Инчунин занону модарон дар баландгаштани маърифати ҷомеа ва таълиму тарбияи насли ояндасози миллат дар рӯҳияи худшиносию худогоҳӣ нақши босазо доранд. ҳамин аст ки имрӯз зан модари тоҷик рисолати хешро бо масъулияти дучанд иҷро мекунад. хуршедаи наҷмиддин, баҳодури қурбон, душанбе, ахбор. бо мақсади иҷрои саривақтии дастуру супоришҳое ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дарҷ гардида буд, кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон ва кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомади илмӣ-тарбиявӣ баргузор намуданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия гардидааст. нуқтаҳои асосии паёми имсолаи пешвои миллат дар масъалаи дастгирии ташаббусҳои занон собит месозад ки ин сиёсат дар оянда низ рушд ёфта, ҳукумати мамлакат ташаббусҳои занону бонувони кишварро минбаъд низ дастгирӣ карда, ба хотири ҷалби бештари онҳо ба вазифаҳои роҳбарикунанда тадбирҳои иловагиро амалӣ мегардонанд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои дар паёми имсола дарҷ гардида дар коллеҷи тиббии ноҳияи рӯдакӣ бо иштироки намояндагони кумитаи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон, кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомад доир гардид. бахшида ба шарҳ додани бандҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз чорабинӣ баргузор гардид. мо омӯзгорон, духтарон ва бонувон ғамхориҳои падаронаи пешвои муаззами миллатамо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамеша эҳсос менамоем. чӣ гунае ки дар паёми имсолаашон ҷаноби олӣ дар бораи мақоми занон, дастгирии духтарон, ғамхорӣ дар ҳаққи ятимон ва камбизоатон гуфтанд, моро хеле хушнуд намуд. масъалаи дигари муҳиме ки дар паём таъкид гардид, ин амалисозии маҷмӯи чорабиниҳо ва ба корандозии механизмҳои зарурии иқтисодию молиявӣ баҳри фаъолгардонии нақши занон дар бахши иқтисодӣ буд. вобаста ба ин фаъолияти бонувон дар соҳаҳои кишоварзӣ, соҳибкорӣ ва рушди иқтисодии кишвар низ назаррас гардид. муҳаммад муминзода, Баҳодур Ҳасанзода, Ахбор. қабули 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор дар сатҳи ҷаҳонӣ аз сиёсати муваффақи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодат медиҳад. имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҷаҳон ба сифати як кишвари ташаббускори асосӣ дар ҳаллу фасли истифодаи оби тозаи ошомиданӣ, тақсимоти дурусти он мешиносанд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши Манучери Сулаймон. ташаббусҳои неку инсондӯстона ва саривақтии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масъалаи об ва истифодаи сарфакоронаи он бори дигар мавқеи Тоҷикистонро дар ҷаҳон боло бардошт. коршиносони сатҳи байналмилалӣ қабул гардидани пешниҳоди чоруми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро як иқдоми бузург дар роҳи расидан ба ҳадафҳои рушди ҳазорсола ва истифодаи дурусти оби тоза, санитария ва тақсимоти баробарии он манидод мекунанд. ҷомеаи ҷаҳонӣ соли 2016 стратегияи рушди устуворро қабул намуд ки дар он дастрасӣ ба оби тоза истифода самаранок аз он яке аз бахшҳои асосӣ ба шумор меравад. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускори ин самт соли 2017 пешниҳод дар бораи 10 солаи об барои рушди устуворро пешниҳод намуд ки аз ҷониби маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид якдилона охири соли 2017 қабул шуда, соли 2018 аз 22 март ҳамчун рӯзи об ба фаъолият шурӯъ намуд. пешниҳоду ташаббусҳои Тоҷикистон оид ба истифодаи оби тоза, оид ба дипломатияи об ва аз ҳама муҳимаш истифодаи об дар рушди устувор аз он далолат мекунад ки имрӯз об дар баробари дигар арзишҳои ба монанди нафт, газ қимати баланд дошта метавонад ки на танҳо барои ободонӣ, барои ошомидан, барои пешбурди зиндагӣ, балки ҳамзамон барои тавлиди нерӯи аз лиҳози экологӣ тоза мусоидат намуда як заминаи ташаккули сатҳи нави ҳамкориҳо
به خاطر رشد استوار در آینده گردد. مشکلات نورسایی آب، طرز درست استفاده ثمراناک ذخیره‌های بزرگ آبی جامعه جهانی را به آن وادار کرده است که در سالهای میانبره برای حفظ و عاقلانه صرف کردن آب آشامیدنی در کره زمین تلاش‌های سازنده را راه‌اندازی نمایند. این تشبوس تاجیکستان از جانب اکثر کشورهای جهان یکدلانه قبول شده، از جانب نهاد یونیورسالی دنیا سازمان ملل متحد پیگیرانه تطبیق شده، نتیجه های آن مرحله به مرحله نظررس می‌گردند. ماهیت و اهمیت حفظ ثروت بی‌بهای طبیعت، آب و استفاده درست آن را حکومت جمهوری تاجیکستان به خوبی درک کرده تشبوس‌های نیک و سازنده را به جامعه بین المللی پیشنهاد کرد که آن از جانب دیگر کشورها به خوبی قبول گردید. منوچهر سلیمان، حفیظالله سعدالله، بهادر حسن، اخبار. наврӯз ҳамчун ҷашни миллии тоҷикон аст ки дар солҳои соҳиби истиқлолӣ шукӯҳу ҷалоли тоза ба худ касб намуд. бо дар назар дошти аҳамияти таърихӣ ва умуми башарии наврӯз чанд сол пеш ин ҷашни бостонӣ бо ташаббуси тоҷикистон бо қатномаи махсуси маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид мақоми байналмилалӣ гирифт ки мояи ифтихори мардуми фарҳангии тоҷик ба ҳисоб меравад. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. наврӯз яке аз қадимтарин ва муқаддастарин оини ниёбони мардуми ориёӣ аст ки бо фарорасиаш аз омадани фасли зебои баҳор ва оғози соли нави аҷдодӣ мужда мерасонад. ин мужда рамзи офариниши ҳаёт, эҳёи табиат ва оғози тозаи зиндагӣ аст. дар тӯли мавҷудияти инсоният ба хусус аҷдоди мо наврӯз ҳамқадами таърихи мо, фарҳанги мо ва аҷдоди мо буд. و در این مدتی که هزار سالها سپری می شوند نوروز با سنت و عنعنه‌های هر دور و زمان غنی می شود. در تنتنه‌های نوروزی پیروبرنا با امید و آرزوهای نیک خوان نوروزی عبارت از هفت‌چین و هفت‌چین را می آرایند که تاریخ کهن داشتن این جشن مقدس ملی را معرفی می نماید. در روند جشنگیری نوروز خوراک‌های ملی و بهاری و مخصوصاً سومنک با رغبت بی‌اندازه آماده کرده می شود که غذای اساسی نوروزی محسوب می یابد. استعمال سومنک سبب نیرو و باوری در تمام سال می گردد. نکهت نوروز در دل انسان‌ها احساس شادی و سرور و آدمیت را بیدار می سازد. محض با شرافت استقلال دولتی با اقدام نیکبینانه پیشوای ملت و پشتیبانی یک قطار دولت‌های حوزه نوروز این جشن مقدس را سازمان ملل متحد سال 2010 جشن جهانی اعلان نمود. چندین سال هاست که نوروز همچون جشن جهانی با شکوه و جلال خاصه با پیشنهاد بزم‌های کلان فرهنگی و ورزشی، سرود و ترانه‌های انسان دوستانه و افاده کننده پیروزی، گرمی بر سردی، سازندگی و بنیادکاری، دوستی و همبستگی اهل بشر تجلیل می گردد. جالبتر این است که سرحد نوروز خیلی گسترش یافت و حتی آنهایی که اجدادشان رابطه به این جشن ندارد، مثلا همسایه کشورهای ما، بعضی همسایه کشورهای ما با یوم مبارک جهانی شدن نوروز که این ابتکار البته رهبریت کشور ماست، نوروز جلوی تازه گرفت، با لباس تازه وارد سرزمین ما شد و باید گویم که نوروز هیچ رابطه به هیچ کدام مذهبی ندارد. نوروز صرف جشن انسان و طبیعت است. امروز شکوه نوروز شکوه زندگانی در روی جهان است. در عنعنه‌های نوروزی کارهای معمولی رسم شده را دیدن خطاست، زیرا نوروز خصوصیت اتحاد بخشی و پیوندگری داشته مقام جهانی گرفتن آن باعث باز هم بارآور گردیدن درخت صلح و دوستی خلق‌های عالم گردیده است. زلفیه رحیم‌زاده، بهادر قربان، فیروز موسی، اخبار. در اساس دستور سپارش‌های پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади омӯзиши таърихи пурифтихори халқи тоҷик гурӯҳи кории дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон шоҳасари академик бобоҷон ғафуров китоби тоҷиконро ба сокинони ноҳияи рашт тақдим намуданд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи рашт. дар ноҳияи рашт ҳар як хонавода соҳиби китоби тоҷикони аллома бобоҷон ғафуров шуданд ки ин шоҳасар бо иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нашр шудааст.
ساکنان ناحیه دسترس شدن کتاب تاجیکان را چون فالینک در جاده آموزش تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک مهم ارزیابی می‌کنند. مقصد اساسی چنین اقدام شناسایی با گذشته پرافتخار خلق تاجیک و در این زمینه بلند برداشتن حس خودشناسی نسل امروز و فردای ملت می باشد. مردم ناحیه رشت شاهدی هدیه بی‌نظیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان گردیدند. بابا جان غفوروف در این شاهسرش حیاتی گذشته مردم تاجیک را در مرحله‌های گوناگونی تاریخی تحلیل نموده موقع و نفوذ این ملت را در عرصه جهانی نشان داده است و با باوری کامل گفته می‌توانم که این شاهسر اثری رویمیزی هر یک خاندان تاجیکستانی می‌گردد. کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفوروف معرفیگر ملت تاجیک قاصد صلح و صلاح بازتابی صحیفه‌های پرغناوت تاریخ و تمدن تاجیکان میباشد که دوباره احیا نمودن شکوه و شهامت و مقام این کتاب با اقدام و دستگیری پیشوای معظم ملت وابسته و پیوسته بوده توسط فاند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از نو چاپ و دسترس شهروندان شده ایستاده است. مقصد اساسی چنین اقدام شناسایی با گذشته پرافتخار خلق تاجیک و در این زمینه بلند برداشتن حس خودشناسی نسل امروز و فردای ملت می باشد. در حقیقت مطالعه شاه اثر اکادمیک بابا جان غفوروف کتاب تاجیکان برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی مهم ارزیابی گردیده. این اقدام نجیبانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شایسته تحسین و ستایش همگان است. کتاب تاجیکان بابا جان غفوروف که از طرف پیشوای معظم ملت با تاب و نشر رسیده ایستاده است برای در روحیه و تندرستی خودشناسی ملی و صداقت بلند پیدا کردن نسبت به وطن عزیز خویش یک کار بینهایت خوب و ارزش‌گذاری می‌باشد. امروز مردم کشور عزیزمان به خودشناسی و برقرار کردن خاطره تاریخی خویش بیش از پیش نیاز دارد. ما باید از تاریخ گذشته سبق بگیریم و برای وحدت کامل ملی کارهای بزرگی را به انجام برسانیم که در این راه پرشرف چاپ آثار گرانبهای اکادمیک بابا جان غفوروف برای برافروختن احساس وطن دوستی و افتخار ملی مدد خواهد رساند. کتاب تاجیکان علامه بابا جان غفوروف یکی از نمونه‌های برجسته‌ترین ادبیات خلق تاجیک بوده. آن در طول 10 ساله‌ها ارزش عالی خود را گم نکرده است. به تاریخ گذشته آینده را بنیاد کردن غیر امکان است. اقدام نجیبانه پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان به مناسبت 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به خاطر آموزش عمیق تاریخ و تمدن خلق تاجیک نه تنها دستور و هدایت فرهنگی بلکه رمز بزرگی و پاسداشتن خاطره ابرمندان ملت و حفظ منفعت‌های ملی می باشد. ایدگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. برنامه اخبار رو ادامه می‌دهیم. در ناحیه رودکی برای آمادگی به کشتی بهاری بیش از 600 تکنیک و تجهیزات کشاورزی از معاینه تکنیکی گزارنده شدند. هدف از این تدبیر تامین شدگاری با صفت و سری وقت انجام دادن نقشه کشت میباشد. عبدالحمید نظیر از آمادگی کشاورزان ناحیه گزارش تهیه نموده است. در حالت خوبی تکنیکی قرار داشتن بیش از 600 تکنیک و ماشین‌آلات کشاورزی پس از گذشتن معاینه مسئولین به کشاورزان و خواجگیداران توصیه دادند که کشت بهاری را سری وقت انجام داده کوشش به خرج دهند که صفت کشت را به اینابت گرفته مهنت اهل زحمت باید اولین درجه باشد. اطلاع داده شد که طی سالهای اخیر به ناحیه رودکی تکنیک و ماشین‌آلات نوی کشاورزی وارد کرده شده است که این تدبیر امکان داد خواجگیداران استحصال محصولات کشاورزی را بیشتر نمایند. تصمیم گرفتیم که برای کشتکاری بهاری خطی تیار آماده نماییم. در ناحیه رودکی زیاده از 600 تکنیک و تکنیک آلات‌ها موجود می باشند که برای کشتکاری کشاورزان سهم خود را می‌گذارند.
در همه شکل‌های خوجگیداری ناحیه رودکی 17630 گکتار زمین کشت موجود است که کشاورزان و دهقانان ناحیه هر پارچه زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده نموده همساله حاصل دلخواه به دست می‌آورند. فعلا در حدود ناحیه رودکی بیش از 5000 خوجگی‌های دهقانی عمل می‌نمایند که آنها در میدان 7809 گکتار زمین‌های آبی و 9826 گکتار زمین‌های للمی زراعت‌های گوناگون کشاورزی کشت می‌نمایند. عامل به دست آوردن حاصل دلخواه را خوجگیداران سال تا سال به دسترسی پیدا نمودنشان به تکنیک و تجهیزات معاصر ساحه معنی داد می‌کنند. همه تکنیک‌ها تراکتور و ماشین‌های کشاورزی در سنس آزمایش ماشین‌های تاجیکستان آزمایش و تشخیص گذاشتن و برای گذراندن کشت و کار بهاری تیار و آماده هستند. این زمان کوشش و تلاش‌های کشاورزان این ناحیه به آن روانه گردیده است که حاصلناکی را افزون، صفت محصولات بهتر، از این حساب سطح زندگی خویش را بهتر گردانند و در تامین امنیت آذوقه‌آوری مملکت سهم گذارند. واقعا آمادگی جدی اهل زحمت ناحیه نشانه از مسئولیت بلند و اجرای برنامه‌های دولتی در سمت رسیدن به تامین امنیت آذوقه‌آوری میباشد. عبدالحمید نظیر، خال محمد دولت، ناحیه رودکی، اخبار. در شهر و نویاهای ولایت سوخت سنجش و از نظرگذرانی تکنیکا و تجهیزات کشاورزی آغاز شد. نخستین شده خوجگیداران شهر کانیبادان و ناحیه اسپیتامین تکنیکای کشاورزی را از سنجش تکنیکی گذرانیده بعد معاینه تکنیکی به موسم کشت آماده نمودند. گزارش رفضل رحمان و الیاس باباجان. کشت بهاری زراعت و سبزوات از مرحله‌های مهم و اساسی کار کشاورزی و سری وقت و خوش‌صفت گذراندن کشت از عامل‌های بازده زیاد زمین میباشد. در کشت بهاری برابر تیار کردن زمین و تخمی آمادگی تکنیکی و تجهیزات کشاورزی مهم است. در ناحیه اسپیتامین در 10800 گکتار کشت بهاری غله، پخته، سبزوات، فلزی گذرانده می‌شود. در موسم کشت بهاری 380 تراکتور، 110 عدد تخمی پوشک تا 10 عدد دورو پوشک‌ها، بیش از 500 تجهیزات موله، دیسک موله، سیخ موله، خطکشی، جویکشی استفاده می‌شوند. تکنیکی و تجهیزات کشاورزی بعد تعمیر و نوسازی و تکنیکی و آلات کشاورزی نو با سنجش تکنیکی و حالات آمادگی پیشنهاد گردید. گروه کاری و متخصصان ساحه، نمایندگان وزارت کشاورزی، بازرسی دولتی تکنیکی کشاورزی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و مهندس تکنیکو ضمن از نظرگذرانی تاکید داشتند که مسئولان و خواجگیداران ناحیه اسپیتامین بهر آمادگی به کشت بهاری تدبیرهای تعمیر و نوسازی، مهندس تکنیکی و مجهزگردانی را انجام دادند. همچنین خریداری تکنیکی و ماشین‌آلات نو با اصول لیزینگ امکان خواهد داد که کشت بهاری مطابق با مهلت و طلبات اگرتکنیکی تشکیل کرده شود. همچنین برای تقویت تیاری تکنیکی و اگریگات‌های آنها مصلحت و توصیه‌ها داده شدند. کشاورزان ناحیه اسپیتامین تا این دوره زمین‌ها را شودگار و آماده نموده طبق نقشه چهاربینی‌ها و معیار تکنیکی کشت بهاری را در مهلت 20-25 روز انجام می‌دهند. در ناحیه قسم اساسی کشت بهاری را کشت پخته در 6400 گکتار تشکیل می‌دهد. در سال جاری خوجگاه کشاورزی و کارخانه‌های کشاورزی خوجگاه دهقانی ناحیه اسپیتامین در میدان زیاده از 10770 گکتار میدان کشت زراعت‌ها به نقشه کشیده شده است که از آن جمله در میدان زیاده 6400 گکتار کشت پخته و باقی مانده دیگر زراعت‌های کشاورزی را در بر می‌گیرد. تخم پوشک‌هایی که برای کشت پخته روانه کرده می‌شوند همه روزه تحت نظارت بازرسی تکنیک‌های کشاورزی گرفته شده است و همه جانبه ما آماده هستیم برای کشت پخته. در خوجگی‌های شهر کانیبادان در 6000 گکتار کشت پخته پیش بینی شده است. خوجگی‌های دهقانی با استفاده بیش از 50 عدد تخم پوشک در 20 روز امکان انجام کشت پخته را دارند. زیرا در خوجگی‌ها اکثر تخم پوشک‌ها 6 قطاره بوده، محصولناکی شبانه روزی کشت 12-14 گکتار است. ما تکنیکا را از معاینه تکنیکی گذرانده برای کشت و کاری بهاری همه نمود زراعت‌ها آمادگی دیده ایستاده‌ایم. در ساحه کشاورزی شهر کانیبادان برای دوره کشت بهاری از 612 تراکتور 181 تراکتور بین قطاری آماده کرده شده است. با استفاده از این مقدار تکنیکا و دیگر ماشین‌آلات ساحه در 7750 گکتار کشت بهاری عملی کرده می شود. در قطار پخته حجم اساسی کشت بهاری را کشت غله‌دانگی‌ها در 480 گکتار، کشت پالزی‌های و زراعت خوراکی چرا در 1000 گکتار تشکیل می‌دهد. در چهاربینی سنجش تکنیکی کشاورزی، مکانیزاتوران، استاها، مهندس تکنیکا،
равасманд карда шуда намояндагони вазорати кишоварзӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд ба масъулони соҳа ҷиҳати андешидани тадбирҳо оид ба анҷоми пурраи корҳои тайёрии техника захираи сӯзишворӣ таъмини қисмҳои эҳтиётӣ тавсияҳо доданд. дар деҳоти шаҳри конибодом вобаста ба иқлими минтақа кишти баҳорӣ нисбат ба дигар мавзеъҳои вилояти суғд пештар оғоз меёбад ва анҷоми саривақтӣ ин тадбири муҳими агротехникӣ аз омодагии комили соҳа вобаста мебошад. равзани раҳмон, илёс бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. хоҷагиҳои ноҳияи хуросон нақша доранд ки дар кишти асосӣ дар майдони 4360 гектар чигит кишт намоянд. дар ноҳия 1358 хоҷагӣ фаъолият дорад ки аз ин шумора ҳамасола аҳли заҳмати 980 хоҷагӣ ба пахтакорӣ машғул мешаванд. гузориши худойдоди раҷаб ва искандари саид. механизаторон аз ҳамаи ҷамъиятҳои деҳоти ноҳияи хуросон техникаҳои худро дар хатти тайёр гузоштаанд ки дар рафти боздиду муоина аз ҷониби масъулини мутахассисон баҳри рафъи баъзе нуқсонҳои техникӣ ва дар муҳлатҳои наздик пурра омода кардани тухмипошакҳо маслиҳатҳо гирифтаанд. ин онро нишон медиҳад ки механизаторон ва хоҷгоҳи мо пурра барои сари вақт гузарондани кишти зироатҳои кишоварзӣ баҳорӣ аз он ҷумла помадона ҳаматарфа тайёр ҳастанд. мувофиқи иттилоъ ин мавсим дар ноҳияи хуросон дар майдони 4360 гектар замин кишти пумбадона гузаронида мешавад. пахтакорон бештар аз навъи тухмиҳои хатлон 2014 ва флеш истифода карда вобаста ба обу ҳаво соли гузашта ҳосилнокии ҳар гектар пахтазоро ба ҳисоби миёна ба 23 сентинерӣ расониданд. дар миқёси ноҳия ҷамъи техникаҳои соҳаи кишоварзӣ ба 510 адад мерасад ки 40 адади онро тухмипошакҳо ташкил менамояд. дар тӯли 5-6 соли охир хоҷиҳои мо тавонистанд ки ба тариқи шартномаи лизингӣ бо шароити молиявиашон техникаи нав ба ноҳия ворид созанд ки имрӯз мо гуфта метавонем ки парки трактории хоҷигоҳи мо хеле ҳам хуб шудагӣ ҳастааст. вобаста ба талаботи кишоварзон бобати дастрасӣ ба техникаву мошинолоти муосири соҳа ки асоси пешрафти кори хоҷагидорон арзёбӣ мегардад дар доираи дастгириҳои давлатӣ сол аз сол аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии тоҷик агролизинг дар ноҳия техникаҳои ҷадиди доираи амалиёташон мухталиф дастрас карда шуда ба кишоварзон пешниҳод мегардад. барои кӯмаки техникаи деҳқонон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла дар ноҳияи хуросон маркази хизматрасонии техникӣ таъсис дода шудааст. маркази мо ба 51 хоҷагиҳои деҳқонӣ 41 адад техника 160 адад таҷҳизот дастрас намудаанд ки аз шудгор то кишту ҷамъоварии ҳосил техникаи таҷҳизот самаронок истифода бурда мешавад. ҳамин тавр баъди муоинаи пурраи техникаҳои кишоварзии ноҳия масъулин ба мутахассисон сари як қатор мавзӯъҳои ба кори саҳро рабт дошта маслиҳатҳо дода пешниҳод намуданд ки аз ҳозир ба тоза кардани атрофи майдонҳои корам ва шабакаҳои обёрии байни хоҷагиҳо диққат дода баъди пурра омода кардани қитъаҳо ба кишт маъракаро оғоз бахшанд. худойдоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи хуросон, барои барномаи ахбор. дар шаҳри норак бо мақсади вусъат бахшидани корҳои ободонӣ ва сарсабзу хӯрам гардонидани деҳоти он тадбирҳои муҳим амалӣ карда шуда дар рӯзи истироҳатӣ сокинон ба ҳашари дастаҷамона баромада муҳити атрофро тоза карданд. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ва 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи вахш низ тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ идома дорад. хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. тозаву озода кардани маҳалли истиқомат ва соҳили кулу дарёҳо аз сокинон масъулияти баланди шаҳрвандиро талаб мекунад. ин навбат аз ҷониби кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри норак таҳти унвони рӯзи ёдоварии аксияи тозагӣ ташкил карда шуд. сокинони касбу кори гуногун аз ҷамоати деҳоти шаҳр ба ҳашар баромада ҷойҳои ҷамъиятиро аз алафҳои бегона тоза карда шоху навдаҳои дарахтонро ба тартиб дароварданд. ин иқдом бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни наврӯзи байналмилалӣ амалӣ карда шуда ҳадафи он тоза кардани маҳаллизист ҷойҳои ҷамъиятӣ ва муҳити атроф мебошад. ҳашарчиён ҳамзамон дар ин рӯз бехи дарахтонро нарм карда дар талу теппаҳо дарахтони сояафкану ороишӣ шинонда панҷараҳои атрофи оромгоҳҳоро рангу бор карданд. бояд зикр намуд ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди деҳоти ҷумҳурӣ сарсабзу хуррам гардондани муҳити атроф ва дар маҷмӯъ баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ эътибор
اعتبار جدی می‌دهد. در این روز فعالان شفت راه ماشینگرد جوی نزد خانه‌های استقامتی را از پرتاب و علف‌های بیگانه پاک ساختند. اقدام پیشگرفته مسئولان و ساکنان آبادکار امکان فراهم می‌آورد که به فضای اکولوژی بهبودی بخشیده شود. امروز طبق نقشه چهاربینای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی شهر نورک هم ماه اخیران ماه اکسیای روز یادآوری برگزار می‌گردد. امروز چقدر که می‌بینیم جماعت پول سنگین برای تازه کردن علف‌های بیگانه و نرم کردن درختان سوزنبرگ کارهای خود را کرده استادند. در شهر نورک در برابر وسعت بخشیدن تدبیرهای تازه‌کاری همزمان به حل دیگر مشکلات دهات کارهای نظررس راه اندازی کرده شده است. از جانب ساکنان قبورهای خط آب نوشاکی که کارناشویان گردیده‌اند تعمیر کرده می‌شوند. تا امروز طبق نقشه کارهای آبادانی، سبزگردانی، رنگ و بارکنی خانه‌های استقامتی، تازه کردن کوچه و محله‌ها، جایهای جمعیتی و دیگر عملهای سازندگی با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر نورک در همه جماعت دهات شهر انجام داده شده است. نوریدین قربان، اهل دین کریم، بهادر حسن‌زاده برای برنامه اخبار. ناحیه وخش به جشن خجسته نوروز و 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی همه‌جانبه می‌بیند. جهت آباد و زیبا گردانیدن و تازه و آزاده نگاه داشتن مرکز ناحیه وخش و کوچه و محله‌ها حشر یکجایی نهالشینانی، کبودیزارکنی و تازه کردن محیط اطراف برگزار کرده شد. کارمندان تشکیلات و اداره‌های ناحیوی اطراف کارخانه و صحن مؤسسه‌های خود را تازه و آزاده نمودند. با مقصد سبز و خرم گرداندن کوچه مرکزی ناحیه وخش 11000 گل‌های لاله، 7500 گل‌های صدبرگ، 1800 درخت‌های ارچه همیشه سبز شنونده شد که باز هم کار در این سمت ادامه دارد. در حشر امروزه کارمندان مقامات اجراییه و تشکیلات و مؤسسه ها شرکت ورزیده حدود جماعت شهرکی وخش و کوچه و محله ها را تازه کرده بیخ درختان را نرم نمودند. در قطعه های معین شده گل های موسمی شنانیدند. تا جشن سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شنبگی ها اعلان کرده شده است. این چنین شنبگی امروز با عنوان در تازگی و آبادانی محل سهم خود را میگذاریم. شما شاهد آن هستید که تمام تشکیلات و مؤسسات و مکتب های تحصیلات میانه عمومی شهروندان برای تازه آباد نگاه داشتن محل زیست برآمده محل زیست خود را تازه آباد کرده ایستاده‌اند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه وخش به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان چنین تدبیرهای سبزکاری و اکولوژی را بیشتر راه اندازی کرده این صحنه‌های فراموش ناپذیر ملت را در فضای مناسب و سبز و شکوفان استقبال نمایند. در مرکز ناحیه شهر نو با افتخار 110 سالگی قهرمان تاجیکستان میرزا تورسونزاده تجدید گلگشت نزد مجسمه شاعر آغاز شد. گلگشت از روی لایحه معاصر با طرح زیبا و مطابق با طلبات زمان نوسازی شده در آن شرایط مساعد فراغت برای ساکنان و مهمانان ناحیه فراهم آورده می شود. گزارشی همکارانمان. ҳадаф аз навсозии гулгашти мазкур арҷгузорӣ ба хидматҳои шоён ва дар сатҳи баланди ташкилӣ доир намудани ҷашни шоири халқӣ ва қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода мебошад. дар ин замина роҳрабҳо фаввораҳои васеъ пурра таҷдид гардида дар ҳудуди гулгашт гулу дарахтони ороишии ҳамешасабз ва гулу бутаҳои зебо шинонида мешавад. ҳамчунин дар атрофи муҷассама ва дигар гӯшаҳои мувофиқи боғ нишасткурсиҳои замонавӣ насб карда шуда суҳбаткадаҳои зебо барпо карда мешавад. атрофи гулгашт бо панҷараҳои нави замонавӣ иҳота гардида дар даромадгоҳи он дарвозаи мунаққаши бо унсурҳои миллии ба таври замонавӣ оро ёфта бунёд хоҳад шуд. аз рӯи лоиҳаки ҷадид ва бо назардошти меъмории миллӣ аз тарафи корхонаи фаръии корхонаи воҳиди давлатӣ лоиҳакаш дар ноҳияи шаҳри нав таҳия карда шудааст. ҳудуди гулгашт бо истифода аз фурӯзонакҳои замонавӣ дар шаб бо рӯшанӣ таъмин карда мешавад. гулгашти мирзо турсунзода дар маркази ноҳияи шаҳри нав 129 гектарро ташкил медиҳад. корҳои сохтмониро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди исмоили сомонӣ ба уҳда дошта маблағгузор мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ноҳияи шаҳри нав аст. гулгашти ба номи фарзанди фарзонаи ин диёри бостонӣ қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода то моҳи майи соли равон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад.
идомаи ахбор. Фестивали чакомаи гесо дар қасри фарҳанги шаҳри Кӯлоб бо иштироки бонувон дар сатҳи баланд баргузор гардид. Дар ин чорабинӣ намунаҳои либоси миллӣ, тарзи бофтани мӯй ва чолбанду кокулҳои гуногунро намоиш дода, ба ин васила духтаронро барои арҷгузорӣ ба фарҳанги миллӣ ва ороиши мӯи рӯй ҳидоят намуданд. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ аз шаҳри Кӯлоб. бо ибтикори бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб баҳри дар сатҳи баланд гузаронидани фестивали шаҳрии чакомаи гесо тадбирҷоӣ намуда бонувони ҳунарманд ва гулдухтаронро бо ҳам овард. дар назди қасри фарҳанг бонувони ҳунарманд вобаста ба талаботи фестивал намоишгоҳи ҳунарҳои мардумиро ташкил намуданд, ки дар он маҳсули ҳунари бонувон аз ҷумла чаканию гулдӯзӣ, кашидадӯзию қаламарезгӣ, қолинбофию шерозбофиро ба намоиш гузоштанд. гулдухтарон намунаҳои либосҳои миллӣ, тарзи бофтани мӯй ва чолбанду кокулҳои гуногунро намоиш доданд ва ба ин васила духтаронро ба фарҳанги миллӣ ва ороиши рӯю мӯй талқин намуданд. фестивали мазкур дар тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, пешгирӣ аз фарҳанги бегонапарастӣ ва эҳё намудани анъанаҳои мардумӣ мусоидат мекунад. бо риояи шартҳои фестивал иштирокчиён намоиши мӯй, ороиши мӯю рӯй ва либосҳои миллиро аз матоъҳои атласу адрас ва чакан пешниҳод карданд. беҳтарин машотаҳои шаҳру деҳоти Кӯлоб маҳсули офаридаҳои хешро манзури ҳозирин гардониданд. дар фестивал сурудҳо дар васфи мӯи зулф ва кокул ва назокати духтарони тоҷик сароида шуд ва рақсуҳо бо либосҳои миллӣ пешниҳод гардид. маросимҳои анъанавии саршӯёну сарбофон бо иҷрои суруду рақсҳо дар сатҳи баланд иҷро карда шуд, ки ҳадафи асосии фестивал мебошад. дар шаҳри Кӯлоб фестивали чакомаи гесо баргузор гардида истодааст ва дар фестивали чакомаи гесо гулдухтарон аз тамоми ташкилоту муассисаҳо ва ҷамоатҳои деҳот ширкат варзида истодаанд. ҳайати ҳакамон беҳтаринҳоро муайян намуда ба даври вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ роҳхат медиҳанд. дар анҷоми чорабинӣ иштирокчиёни фаъол ва шахсоне ки дар омода кардани барномаи фарҳангӣ саҳми арзанда гузоштанд бо ифтихорномаҳои бахши кор бо занон ва оила ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб сарфароз гардонида шуда беҳтаринҳо ба даври вилоятии фестивал роҳхат гирифтанд. Раҳматалӣ Назрӣ, Эраҷи Қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб. ахбор. амалҳои хилофи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби сокинон ва сарфи назар намудани талаботи мавҷуда дар ин самт боиси ҳодисаҳои фалокатбор мегардад. дар бештар маврид бархе аз шаҳрвандон гулу бутаҳои шафати роҳи автомобилгарди кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанберо поймол намуда, нигоҳ доштани воситаҳои нақлиёти истифодаи умум дар ҷойҳои номуайян боиси ташвиш аст. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. бархе шаҳрвандон мавзеъҳои муайяни роҳҳои автомобилгардро ки барои убури роҳ пешбинӣ шудааст сарфи назар намуда ҳаёти хешро зери хатар мегузоранд. чунин ҳолат бештар дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе ва шоҳроҳҳои мамлакат бо иштироки бархе пиёдагардон ба назар мерасад, ки беэътиноии онҳо боиси рух додани ҳодисаҳои фалокатбори роҳу нақлиёт мегардад. ҳифзу нигаҳдошти боғу гулгаштҳо ва ба эътибор гирифтани заҳмати шабонарӯзии кормандони ташкилоту муассисаҳое ки ба сабзкорӣ ва ободу зебо кардани кӯчаву хиёбонҳо ва шафати роҳҳо машғуланд аз ҳар як шаҳрванд маданияту маърифати баланди шаҳрнишиниро тақозо дорад. барои убури роҳҳои автомобилгар ҷойҳои бехатар бо аломатҳои роҳ муайян шудаанд, ки бо назардошти қоидаву талабот ва муқаррароти пешбинишуда амал намудани сокинон хатари сарзадани ҳодисаҳои нохуши роҳу нақлиётро коҳиш дода муҳити атроф бо шумули гулу буттаҳо ва майсазору ниҳоли дарахтони ороишӣ ҳифзу эмин нигоҳ дошта хоҳанд шуд. аз рӯи амали бархе шаҳрвандон ки худсарона роҳҳои автомобилгарро тавассути ҷойҳои номуайян убур мекунанд, дар аксар мавридҳо ҳодисаҳои нохуши роҳу нақлиёт рух дода боиси хисороти ҷонию молӣ мегардад. дар мавзеъҳои алоҳидаи роҳҳои автомобилгарди кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе барои бехатарии сокинон гузаргоҳҳои зеризаминӣ бунёд гардидааст, аммо баъзе аз шаҳрвандон бо шитоб аз дилхоҳ ҷойҳои хатарнок роҳро убур мекунанд, ки чунин нафарон ҳаёти худу дигаронро зери хатар мегузоранд. мавзеъҳои ободу зебо, гулгашт хиёбонҳо ва шафати роҳҳо маҳз аз беэътиноию хунукназарии бархе ашхоси ноогоҳ аз маърифати шаҳрнишинӣ дурмонда поймол шуда ба зебоии муҳити атроф костагиро ба миён меорад.
тадбирҳои ободонӣ барои зебову назаррабо сохтани шафати роҳравҳову хиёбонҳои шаҳри Душанбе бо шинонидани даҳон навъу намудҳои гулу буттаҳои ороишӣ рӯз то рӯз авҷу суръати тоза дорад ва барои эмин нигоҳ доштани онҳо бояд сокинон бо риояи талаботи шаҳрнишинӣ эҳсоси масъулият дошта бошанд. ҳаракати воситаҳои нақлиёти истифодаи умум аз қабили автобусҳои хурди мусофиркашонӣ низ дар хатсайрҳо назорати ҷиддиро тақозо дорад, зеро дар аксар ҳолат дар ҷойҳои номуайян нигоҳ доштан бахусус хатҳои якуму дуюми роҳ воситаҳои нақлиёт аз ҷумла автобусҳои хурди мусофиркашонӣ бо боэътиноӣ бархе ронандагон боис мегардад ки сокинон аз ҷойҳои хатарноки роҳҳои автомобилгард гузаранд. дар баробари мусофирон низ ронандагони воситаҳои нақлиёт ҳам талаботи мавҷударо ба назари эътибор гирифта дар ин самт бояд хунукназар набошанд. маҷмӯан гузаргоҳҳои зеризаминӣ ва ҷойҳои муайяни убури роҳҳои автомобилгард дар шаҳри Душанбе ва шоҳраҳои мамлакат барои бехатарии сокинон бунёд карда шуда, риояи талаботи мавҷуда шарти муҳим ва зарурӣ ба ҳисоб меравад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба пешгирӣ аз муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор ва моддаҳои психотропӣ, пешгирии нашамандӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ месозад. дар ҳамин замина ва бо мақсади расонидани ёрии наркологӣ ба шахсони гирифтори нашамандӣ дар шаҳри Бохтар чорабинии омӯзишӣ баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо. дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар дар мавзӯи иҷроиши санадҳои меъёриву ҳуқуқии танзимкунандаи муомилоти қонунии воситаҳои нашъадор, психотропӣ, сахттаъсир, заҳрнок ва прекурсорҳои дар тиб истифодашаванда чорабинии машваративу омӯзишӣ баргузор карда шуд. тадбири мазкур аз ҷониби Сарраёсати хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо раёсати Маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандӣ роҳандозӣ гардида, дар он кормандони муассисаҳои тандурустӣ, мутахассисони ширкатҳои дорусозӣ ва дигар кормандони соҳа иштирок доштанд. мақсад аз гузарондани чорабинӣ дар он аст ки шахсони масъуле ки ба ин маводҳои нашъадор, психотропӣ ва прекурсорҳо сар кор доранд, онҳо дар бораи тарзи истифодабарии ин маводҳо маълумотҳои пурратар гиранд ва аз ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқие ки танзимкунандаи муомилоти маводҳои нашъадор, психотропӣ ва прекурсор ҳаст бархурдор бошанд. иброз гардид ки мақсади қонуни мазкур бо назардошти ҳифзи саломатии аҳолӣ, амнияти давлатӣ ва ҷамъиятӣ, амалӣ намудани сиёсати давлатӣ ва шартномаҳои байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муомилоти қонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо, мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии онҳо, пешгирии нашъамандиву таксикомандӣ ва расонидани ёрии наркологӣ ба шахсони гирифтори нашъамандӣ ва таксикомандӣ мебошад. дар ҳақиқат буданд маводҳои доруворие ки пештар ба рӯйхати маводҳои сахттаъсир ё маводҳои психотропикӣ дохил намешуданд ва чӣ хеле ки мо дар ин семинар шунидем, ба ин се намуд маводи доруворие ки пештар набуданд ҳоло ба қайд гирифта шуданд ва онҳо дар асоси дорухатҳои махсус ҷавоб дода мешаванд. намудҳои асосии фаъолият дар соҳаи муомилоти воситаҳои нашъадор аз тарафи ташкилотҳои давлатӣ дар асоси иҷозатнома дар доираи квотаи давлатӣ сурат мегирад. кормандони муассисаи давлатии назорати санитарию эпидемиологии ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд тадбирҳои профилактикию беҳдоштӣ ва корҳои фаҳмондадиҳиро дар нуқтаҳои савдо, хӯроки умумӣ, бозор ва маҳалли зисти аҳолӣ идома медиҳанд. гузориши мазбут Бобозода аз ноҳияи Зафаробод. масъулин ва табибону кормандони муассисаи давлатии назорати санитарию эпидемиологии ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд бо вуҷуди аз моҳи декабри соли гузашта то имрӯз дар ноҳия ба қайд гирифта нашудани бемориҳои сироитӣ, тадбирҳои профилактикию беҳдоштӣ ва фаъолияти фаҳмондадиҳиро дар корхонаҳо, ташкилот, хоҷигиҳои кишоварзӣ, муассисаҳои таҳсилотӣ, марказу нуқтаҳои савдо, хӯроки умумӣ, бозорҳо ва маҳалли зисти аҳолӣ ҳамону ривоҷу равнақ додаву пурзӯр карданд. ҳамарӯза бо қувваи кормандон 122 адад марказу нуқтаҳои савдо, 48 адад хӯроки умумӣ ва 2 адад бозорҳои амалкунанда ҷиҳати ворид нагардидану ба фурӯш нарафтани маҳсулоти пастсифат, муҳлати истеъмолаш гузашта ва риояи ҳатмии қавоиди санитарию беҳдоштӣ таҳти санҷиш қарор гирифта нисбати вайронкунандагони қоидаҳои санитарӣ чораандешӣ мекунанд. ин аст ки маҳсулоти пастсифату муҳлаташ гузашта ва ё бесертификати мутобиқат бо тартиб додани санад аз муомилот боз дошта ҷиҳати чораҷӯӣ ба мақомоти дахлдори қудратӣ пешкаш карда мешавад. аз оғози соли нав то имрӯз туфайли роҳандозии тадбирҳои пешгирикунандаи бемориҳои сироитӣ 1671 килограмм маҳсулоти пастсифат
و نوشاکی‌های تشنگی شکم به مبلغ 1406 سامانی دریافت و از فروش باز داشته پس از دستور پروکراتور ناحیه نابود گردانده شد. امروز در انبار مؤسسه دولتی نظارت سنتری اپیدمیولوژی ناحیه باز به مقدار معین نوشاکی‌های تشنشکن و کلچقند و تارت‌های پس‌صفت از معاملات باز داشته عاید نابودسازی این محصولات به مقامات قدرتی صنعت پیشنهاد کرده شده است. جهت تامین امنیت سنتری اپیدمیولوژی اهالی در مؤسسه‌های زیر نظارتی مرکز، مؤسسه‌های خدمت‌رسانی معیشی، نقطه‌های سودا و خوراک عمومی، مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی و مؤسسه‌های تعلیمی مکتبی تفتیشات‌های پیشگیری کننده را به راه مانده ایم. مورد تذکر است که در روند سنجش مرکزها و نقطه‌های سودا و خوراک کارمندان مؤسسه دولتی نظارت سنتری اپیدمیولوژی ناحیه منتظم از 10 عدد سخت‌تراشخانه و کاشانه‌های حسن دیدن کرده جهت رعایت قاعده‌های سانیتری بهداشتی، تامین محلول‌های آنتیسپتیکی و استفاده نبردن محلول و روغن‌های مالیدنی پس‌صفت که عامل و پهن‌سازنده بیماری‌ها محسوب می‌یابند صحبت‌ها دایر می‌سازند. این است که متخصصان کاشانه‌های حسن منتظم از نظارت طبیبان برخوردار می‌گردند. مزبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد برای برنامه اخبار. тамошобинони азизу арҷманд дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. хайр саломат бошед.